Ana Pavlović završavala je svoju smjenu kao spasilac na plaži kod Makarske kada je čula neobičan zvuk iznad sebe. Privatni avion letio je prenisko, motor je štucao, dim se dizao iz jednog krila. Bilo je jasno da pilot pokušava prisilno sletjeti na more. Bože moj, šapnula je Ana, uzimajući dalekozor. Avion se spuštao prema vodi brzinom koja nije obećavala preživljavanje. Udar je bio strašan. Avion je udario o površinu mora kao kamen, staklo se razbilo, metal se smrvio. Ana je bez razmišljanja grabila svoju opremu za spašavanje i potrčala prema čamcu. Ana, čekaj, vikao je njen kolega Marko. Preopasno je. Ali Ana je već bila u vodi, veslala je snažno prema mjestu udara. Avion se spuštao brzo, nos je već bio pod vodom. Kroz razbijenu kabinu vidjela je dva čovjeka, jednog koji se nije kretao, drugog koji se borio s pojasom. Bez oklijevanja, Ana je skočila u ledenu vodu. Prvi čovjek, pilot, bio je mrtav, rana na glavi, oči otvorene. Drugi, putnik u skupom odijelu, bio je pri svijesti, ali zarobljen. Pomozite mi, vikao je čovjek. Ne mogu izaći. Ana je zaronila, pokušavala otvoriti pokvarenu sigurnosnu spravu. Voda je ulazila u kabinu, vremena je bilo sve manje. Njezinim plućima je ponestajalo zraka, ali nije odustajala. Konačno je uspjela. Uhvatila je čovjeka oko pasa i povukla ga kroz razbijeno staklo. Oba su plivali prema površini, borili se protiv težine potopljenog aviona koji ih je povlačio prema dnu. Kad su konačno izbili na površinu, čovjek je bio polupriješten. Ana ga je dovukla do svog čamca, iscrpljena ali živa. Ime mi je Ana, rekla je dok mu je pomagala da se popne u čamac. Sve će biti u redu. Čovjek ju je pogledao, tamne oči, promukao glas od morske vode. Luka Petković. Ana je pokrenula motor, vozila prema obali. Čovjek je bio u šoku, ali živ. Dok su se približavali obali, primijetila je nešto neobično u njegovom džepu. Zlatni sat, skup, možda antikvarijski. Luka, trebate liječnika, rekla je Ana. Ne, rekao je čovjek čvrsto. Ne bolnicu, ne policiju. Ana je zaustavila čamac. Zašto ne? Luka ju je pogledao dugotrajno. Jer postoje ljudi koji bi radije da sam umro u tom avionu. Ne razumijem. Bolje je da ne razumijete, rekao je Luka, ali hvala vam, spasili ste mi život. Kad su stigli do obale, Luka je ustao iz čamca s više snage nego što je Ana očekivala. Ana Pavlović, rekao je, zapamtit ću to ime. Kako znate moje prezime? Luka je pokazao na njenu značku spasioca. Pročitao sam. A vi ste stvarno Luka Petković? Luka se nasmijao, hladno, bez topline. To je jedno od mojih imena. Ana je gledala kako čovjek kojeg je spasila odlazi plažom, mokar, ali dostojanstven. Nešto u njegovom držanju, načinu na koji se kretao, govorilo joj je da Luka Petković nije običan čovjek. Dok je Ana čistila svoju opremu te večeri, nije mogla prestati razmišljati o čudnom putniku. Zašto se bojao policije? Zašto se avion srušio? I zašto je imala osjećaj da se njezin život upravo promijenio zauvijek? Odgovor je stigao sljedećeg jutra. Ana se probudila od zvuka motora ispred svoje kuće. Kroz prozor je vidjela 5 crnih SUV-ova parkiranih u njezinoj tihoj ulici. Muškarci u tamnim odjelima stajali su pokraj vozila. Svi gledali prema njezinoj kući. Što je ovo? Šapnula je Ana. Srce joj je počelo ubrzano kucati. Zvonio je zvonce na vratima. Ana je otvorila i pred njom je stao Luka Petković, sada u novom odjelu, svježe obrijan, potpuno drugačiji od čovjeka kojeg je jučer izvukla iz mora. Dobro jutro, Ana, rekao je. Mogu li ući? Vi ste, počela je Ana. Isti čovjek kojeg ste jučer spasili, rekao je Luka. Samo sada suh. Ana je propustila ga u kuću, ruke su joj se tresle. Tko ste vi stvarno? Netko tko vam duguje život, rekao je Luka sjedajući u njen skromni dnevni boravak. I netko tko želi biti siguran da ste sigurni. Sigurni od čega?
Luka je pogledao kroz prozor na svoje ljude. Ana, avion jučer se nije srušio slučajno. Netko je pokušao me ubiti. Ubiti? Zašto? Jer se bavim komplikovanim poslom, rekao je Luka. I u tom poslu imati neprijatelje je normalno. Ana je sjela preko puta njega. Kakvim poslom? Luka je šutio trenutak, zatim je rekao: ja sam Luka Petković. Možda ste čuli to ime. Ana je čula. Luka Petković, jedan od najpoznatijih poslovnih ljudi u Dalmaciji, čovjek čije ime se spominje u šaptom i s poštovanjem. Vi ste... počela je. Da, to sam ja, rekao je Luka. I jučer su me neprijatelji iz Zagreba pokušali ubiti. Vi ste im pokvarili plan. I sada? Sada su ljuti, rekao je Luka jednostavno. Ljuti jer sam živ i ljuti jer znaju da me je netko spasio. Ana je osjetila hladnoću u stomaku. Što to znači za mene? Znači da ste možda u opasnosti, rekao je Luka. Znači da će možda pokušati koristiti vas da me povrijede. Ana je ustala, počela hodati po sobi. Ovo je ludo. Ja sam samo spašavala čovjeka koji je tonuo. A ja sam samo bio u avionu koji se srušio, rekao je Luka. Ponekad život nije pošten. I što sada? Sada vas štitim, rekao je Luka, stavši također. Moji ljudi će ostati ovdje dok se situacija ne riješi. Ne želim zaštitu. Nažalost, možda nemate izbora. Ana je pogledala kroz prozor na crne SUV-ove. Koliko dugo? Ne znam. Možda dan, možda tjedan. A moj posao, moj život, možete raditi normalno, rekao je Luka. Samo nećete biti sama. Ana je razmislila o opcijama. Mogla je odbiti, mogla je pozvati policiju, mogla je pokušati pobjeći. Ana, rekao je Luka kao da joj čita misli, mogu vam obećati da moji ljudi neće ući u vaš život. Ali ne mogu vam obećati što će učiniti oni drugi ako vas ne zaštitim. Oni drugi? Ljudi koji su srušili moj avion, rekao je Luka. Ljudi koji ne biraju mete. Ana je pogledala čovjeka kojeg je spasila. Jučer je bio ranjivi putnik, danas moćni zaštitnik. Luka, zašto mi govorite istinu? Jer je zaslužujete znati, rekao je Luka. I jer se nadam da ćete mi oprostiti što sam vas uvukao u ovo. I ako ne oprostim, onda ću učiniti sve što mogu da vas zaštitim, bez obzira na vaše osjećaje prema meni. Ana je gledala ovog čovjeka. Opasnog, komplikovanog, ali možda nezlog. U redu, rekla je napokon. Stvarno? Da, ali uz jedan uvjet. Koji? Želim znati sve, svu istinu o tome tko ste i što se događa. Luka je kimnuo. U redu, ali pripremite se, možda vam se neće svidjeti ono što čujete. Pokušajte me, rekla je Ana. Luka je sjeo, pogledao kroz prozor na svoje ljude koji čuvaju kuću. Moja priča počinje prije 15 godina. Bio sam mlad, obrazovan, imao sam velike planove. Što se dogodilo? Otac mi je umro, ostavio dugove koje nisam znao da postoje, rekao je Luka. Ljudi kojima je duguje novac nisu bili strpljivi. Ana je slušala, pokušavajući razumjeti kako obrazovan čovjek završi u mafiji. Trebao sam brz novac da spasim majku i sestru, nastavio je Luka. Počeo sam s malim uslugama, voziti ljude, prenijeti poruke, ništa pretjerano. Ali eskaliralo je. Sve eskalira, rekao je Luka. Kad jednom uđeš u taj svijet, izlazak postaje sve teži. I sada? Sada kontroliram transport i import kroz većinu dalmatinskih luka, rekao je Luka. Neki od tog posla je legalan, a neki nije. Neki nije, potvrdio je Luka. Ali Ana, nikad nisam povrijedio nedužnog čovjeka, nikad nisam dirao obitelji. Ana je osjetila da govori istinu. Ali vaši neprijatelji ne dijele tu filozofiju. Ne, rekao je Luka mračno. Braća Marić iz Zagreba su drugačiji. Oni vjeruju da se moć dobiva strahom. I oni su pokušali vas ubiti? Da, htjeli su preuzeti moje operacije na obali. Kad sam odbio, odlučili su me eliminirati. Anin telefon je zazvonio, broj kojeg nije poznavala.
Ana Pavlović? Glas je bio hladan, formalan. Da, imate nešto što nam pripada. Ana je pogledala Luku koji je odmah postao uznemiren. Ne razumijem. Čovjek kojeg ste jučer spasili, on nam pripada. Ne razumijem o čemu govorite, rekla je Ana, ali glas joj je drhtao. Predajte nam ga i nećete imati problema. Ja ne. Imate 24 sata, prekinuo je glas. Inače ćemo doći po njega i nećemo biti ljubazni. Linija je prekinuta. Ana je pogledala Luku. Braća Marić? Vjerojatno, rekao je Luka. Što su rekli? Ana je ponovila razgovor. Lukino lice je postalo kameno. Ana, žao mi je, rekao je Luka. Nisam htio da vas umiješam u ovo. Već jesam umiješana, rekla je Ana. Pitanje je što ćemo sada činiti. Vi ništa, rekao je Luka. Ja ću riješiti problem. Kako? Na način koji razumiju. Ana je osjetila hladnoću u njegovom glasu. To znači nasilje? To znači samoobranu, rekao je Luka. Ana, ovo nije vaš rat. Postalo je moj rat čim sam vas izvukla iz vode, rekla je Ana. I neću sada pobjeći. Luka ju je pogledao s novim poštovanjem. Zašto? Jer ste čovjek koji je trebao pomoć, rekla je Ana jednostavno. I jer mislim da možda niste toliko loš čovjek koliko mislite da jeste. Možda griješite, možda, ali voljela bih to saznati sama. Luka je ustao, prišao prozoru. Ana, ako ostanete sa mnom, vaš život se nikad neće vratiti na normalno. Možda normalno nije ono što želim, rekla je Ana. Što želite? Ana je pogledala čovjeka koji je promijenio njezin život u manje od 2 dana. Želim pomoći nekome kome je to stvarno potrebno. A ako pomažete meni, to znači da ste dio mog svijeta. I kakvog je to svijeta? Komplikovanog, rekao je Luka. Opasnog, ponekad nasilnog. Ali možda također svijeta gdje se lojalnost cijeni, rekla je Ana. Gdje se obitelji štite. Gdje dobar čovjek može činiti dobre stvari, čak i u lošim okolnostima. Luka se okrenuo prema njoj. Kako znate da sam dobar čovjek? Jer kad su vas zvali da se predate, prva stvar koju ste rekli je bila da vam je žao što ste me uvukli u ovo, rekla je Ana. Loš čovjek bi me samo koristio. Možda ću vas ipak morati koristiti. Onda to učinite, rekla je Ana, ali učinite to iskreno. Luka je prišao Ani, uzeo njezine ruke u svoje. Ana, jeste li sigurni da ovo želite? Sigurna sam da ne želim da vas ubiju, rekla je Ana. Ostatak ćemo vidjeti. Luka se nasmijao, prvi pravi osmijeh otkad ga je upoznala. U redu, ali ako se odlučimo boriti, borimo se da pobjedimo. Kako? Pokazujući braći Marić da je Luka Petković možda pao u more, ali je izašao jači, rekao je Luka. Ana je gledala kako se njen dnevni boravak pretvara u pravi ratni štab. Muškarci iz SUV-ova sada su bili u kući, profesionalci s mapama, telefonima, oružjem. Ovo je Marko, moja desna ruka, rekao je Luka, predstavljajući čovjeka s ožiljkom preko lica. A ovo su Ivo i Stjepan. Gospođo Ana, rekao je Marko s poštovanjem, hvala vam što ste spasili našeg šefa. Samo sam radila svoj posao, rekla je Ana. Vaš posao je spašavati ljude, rekao je Ivo. Nešto što kod nas vrijedi. Luka je proširio kartu na stolu. Braća Marić su u Zagrebu, ali njihovi ljudi su već na putu. Možda 20 njih. 20 protiv koliko nas? Pitala je Ana. Protiv 15, rekao je Luka. Ali mi imamo prednost. Kakvu? Lokalnu podršku. Poznajemo teren. I imamo vas. Mene? Ja ne znam ništa o borbi. Ne, rekao je Luka, ali znate sve o morskom spašavanju, o navigaciji, o tome kako preživjeti u teškim uvjetima. Ana je pogledala kartu. Što planirate? Privući ih na područje gdje smo najjači, rekao je Marko. More, vaša teritorija. Kako? Vi ćete biti mamac, rekao je Luka. Njih ćete dovesti na mjesto gdje ćemo ih čekati. Ana je osjetila strah. To je opasno. Vrlo opasno.
potvrdio je Luka. Ali možda jedini način da završimo ovo bez dugotrajnog rata. I ako plan ne uspije, onda se borimo do kraja, rekao je Luka jednostavno. Ana je proučila lica oko stola, čvrsti, odlučni muškarci koji su bili spremni umrijeti za svog vođu. Zašto ste tako odani Luci? Jer se brine za nas, rekao je Marko. Plaća medicinske račune naših obitelji, šalje našu djecu na fakultet, brani nas kad nitko drugi neće. I jer nikad ne pita od nas da učinimo nešto što neće učiniti sam, dodao je Ivo. Ana je pogledala Luku. Je li to istina? To je ono što pokušavam biti, rekao je Luka. Vođa koji zaslužuje odanost. Telefon je zazvonio, Marko je odgovorio. Da, gdje, koliko ih je, u redu, pratite ih. Spustila je telefon. Šefe, stigli su. 10 automobila, možda 30 ljudi. Više nego što smo mislili, rekao je Luka. Što to znači? Pitala je Ana. Znači da braća Marić puno žele da bude mrtav, rekao je Luka. I da možda trebamo promijeniti plan. Kako? Luka je pogledao Anu. Ana, koliko dobro znate podvodne špilje oko Makarske? Vrlo dobro. Zašto? Jer možda imamo novo bojište. Ana je shvatila što misli. Špilje su opasne, lako se zagubi, lakše se utopi. Za one koji ih ne poznaju, rekao je Luka, ali vi ih poznajete. Planirate ih dovesti u špilje. Planiram ih dovesti na teren gdje su naše znanje i vaša vještina jedina prednost koju imamo. Ana je razmislila o planu. Opasan, da, ali možda moguć. U redu, rekla je, ali ako ovo radimo to na moj način. Vaš način. Pokušavam spasiti što više života mogu, rekla je Ana. Čak i njihove. Luka je pogledao svoju ljude, zatim Anu. To je jedan od razloga zašto vas poštujem. Samo jedan? Jedan od mnogih, rekao je Luka s osmijehom. Dakle, prihvaćate? Prihvaćam, rekao je Luka. Ali Ana, ako stvari poidu loše, improvizirati ću, rekla je Ana. To je ono što spasioci rade. Marko se nasmijao. Šefe, ova žena je opasna. Znam, rekao je Luka gledajući Anu s poštovanjem i nešto drugo, možda s ljubavlju. Zato je i savršena. I Ana, dodao je Luka, pri prvom znaku problema izađite odande. Razumljivo, ali Ana je znala da neće pobjeći, nije mogla. Ovi ljudi riskiraju živote zbog nje, a ona je bila jedina koja poznaje špilje dovoljno dobro da ih provede sigurno. Marićevi ljudi stigli su na motornim čamcima, 5 čamaca s po 6 ljudi. Vođa, veliki čovjek s tetovažama na rukama, vikao je na Anu. Ti si ona koja je spasila Petkovića. Ja sam spasilac, rekla je Ana. Spašavam sve koji trebaju pomoć. Gdje je Petković? Ne znam, lagala je Ana. Otišao je jučer. Laž, vikao je čovjek. Naši izvori kažu da je s tobom. Ana je pokazala prema špiljama. Ako mislite da se krije tamo, idite i pronađite ga. Bila je to rizična igra. Ako su premudriji ili prepametni, plan neće uspjeti. Ali pohlepa je bila jača od opreznosti. Vođa je zapovjedio svojim ljudima da slijede Anu u špilje. Ana je vodila čamce kroz labirintne kanale, koristeći svoju vještinu iskusnog navigatora. Špilje su bile prekrasne, ali smrtonosne. Oštre stijene, duboke jame, labirinti koji mogu zbuniti i najiskusnije ronioce. Gdje je Petković? Vikao je vođa kad su došli u srednju špilju. Možda je tamo, rekla je Ana, pokazujući prema najopasnijem prolazu. To je bio Lukin signal. Iz sjena se pojavilo 15 njegovih ljudi, naoružani i spremni. Ja sam ovdje Dragan, rekao je Luka, izlazeći iz skrovišta. Dragan Marić, brat iz Zagreba. Ana je prepoznala ime, čovjek poznat po brutalnosti. Luka Petković, rekao je Dragan, mislio sam da si mrtav. Kao što vidiš nisam, rekao je Luka, i neću biti. Možda ne danas, rekao je Dragan, ali uskoro.
Ne vjerujem, rekao je Luka. Vidiš, Dragan, greška je započeti rat čovječuljka koji ima ono što nemaš. Što? Lojalnost, rekao je Luka, i pametnu saveznice. Dragan je pogledao oko sebe. Bio je okružen, nadmašen u neprijateljskom terenu. Što predlažeš? Pitao je Dragan. Jednostavno, rekao je Luka. Ti i tvoji ljudi idete kući. Nikad se ne vraćate u Dalmaciju i svi zaboravljamo ovo. A ako odbijam? Ana je vidjela napetost u zraku. Ovo je bio trenutak kad riječi mogu prestati, a nasilje početi. Dragan, rekla je Ana iznenada. Svi su se okrenuli prema njoj. Gospođo Ana, rekao je Dragan, što možete reći? Mogu reći da su ove špilje vrlo opasne, rekla je Ana. Mogu reći da je dno mora ovdje puno trupala ljudi koji su mislili da ih poznaju bolje nego što stvarno jesu. Prijetite mi. Upozoravam vas, rekla je Ana, kao netko tko poznaje more. Ono može biti prekrasno, ali i nemilosrdno prema onima koji ga ne poštuju. Dragan je pogledao oko špilje, kamene stijene, duboku vodu, jedan izlaz koji je Ana kontrolirala. I vi mislite da je Petković vrijedan rata, pitao je Dragan. Mislim da je priten čovjek vrijedan zaštite, rekla je Ana. Čak i ako to znači vaš vlastiti život. Ana je pogledala Luku, zatim Dragana. Čak i tada. Dugo šutanje. Zatim je Dragan rekao, možda ste pobrali pogrešnog čovjeka, gospođo Ana. Možda, rekla je Ana, ali to nije vaša odluka. Ne, rekao je Dragan polagano spuštajući oružje. Nije. Dragan je pogledao Luku. Ovo se neće završiti ovdje, Petkoviću. Možda neće, rekao je Luka, ali završiti će se. Dragan i njegovi ljudi otišli su, ostavljajući Luku, Anu i Lukine ljude same u špilji. Je li završeno? Pitala je Ana. Za sada, rekao je Luka. A dugoročno? Luka je prišao Ani, uzeo njezine ruke. Dugoročno ovisi o tome hoće li Dragan biti pametan ili budala. I vi? Ja, rekao je Luka, planiram učiniti sve da budem vrijedan vas. Ana je osjetila srce koje ubrzano kuca. To znači? To znači da možda želim više od vaše zaštite, rekao je Luka. Možda želim vaše partnerstvo. U čemu? U svemu, rekao je Luka jednostavno, tjedan dana kasnije. Ana i Luka sjedili su na terasi njezine kuće, gledajući zalazak sunca nad Jadranom. Crnih SUV-ova više nije bilo, ali Ana je znala da sigurnost može biti prolazna. Dragan se još nije javio, rekao je Luka, čitajući izvještaj od Marka. Mislite da je odustao? Dragan nikad ne odustaje, rekao je Luka, ali možda traži drukčiju strategiju. Ana je okušala vino koje je Luka donio, skupu flašku koju inače nikad ne bi mogla priuštiti. Luka, što želite od života? Čudan pitanje. Ne tako čudan. Prije tjedna dana možda ste umrli u avionu. Danas imate priliku početi novo. Što želite? Luka je razmislio. Prije tjedna dana htio sam samo preživjeti, zadržati teritorij, zadržati moć, zadržati kontrolu. A sada? Sada želim izgraditi nešto što vrijedi. Što znači? Luka je pogledao Anu. Ana, što znate o tome kako se netko povlači? Iz mafije? Iz bilo kojeg nasilnog posla, rekao je Luka. Kako se čovjek promijeni od nekoga tko kontrolira putem straha u nekoga tko kontrolira kroz poštovanje. Ana je razmislila. Počnete pomagati umjesto štećenja. No točno, rekao je Luka. I možda mi možemo to učiniti. Vi znate kako pomaži ljudima, rekao je Luka. Ja znam kako organizirati ljude i resurse. Zajedno što? Zajedno možemo možda stvoriti nešto dobro iz nečega lošeg. Ana je osjetila uzbuđenje. Što predlažete? Spašavačku službu koja je stvarno odgovorna, rekao je Luka. Medicinsku kliniku za one koji ne mogu priuštiti zdravstvenu skrb. Transport za one koji trebaju pomoć. Koristeći vaše kontakte. Koristeći moje kontakte da činim dobro umjesto lošega, rekao je Luka. Ali trebam partnera tko će me držati poštenim.
Ana je pogledala ovog čovjeka koji je promijenio njezin život. Luka, to je veliki rizik. Veći rizik od pucanja u špilji? Ana se nasmijala. Možda ne. I Ana, rekao je Luka uzimajući njezinu ruku, ima još nešto. Što? Zaljubio sam se u vas. Ana je osjetila da joj srce preskoči. Luka, znam da je čudno, rekao je Luka. Znam da me poznajete jedan tjedan, ali kada netko spasi vaš život, kada netko stoji s vama protiv nadmoći, kada netko vidi nešto dobro u vama, kad vi sami ne... Ana je stavila prst preko njegovih usana. Luka, da, ja sam se također zaljubila u vas. Luka ju je pogledao kao da ne može vjerovati. Stvarno, rekla je Ana. Vi ste komplicirani, opasni čovjek, ali niste zli. I vidim što pokušavate postati. I želite biti dio toga. Ana je pogledala preko mora, gdje je spasila Luku ne tako davno. Čitav moj život pomagao sam ljudima u krizi. Možda je vrijeme da pomognem čovjeku izgraditi nešto trajno. Čak i ako to znači ostavljanje normalnog života. Normalan život je precijenjen, rekla je Ana s osmijehom. Luka je ustao, klekne pokraj njezine stolice. Ana Pavlović, želite li postati moj partner u poslu i u životu? Ana je pogledala dolje na čovjeka kojeg je spasila, koji ju je zaštitio za uzvrat. Da, Luka Petković, želim postati vaš partner. Kad su se poljubili, Ana je shvatila da je njezina impulzivna odluka spasiti tonućeg čovjeka promijenila sve. Ali možda je to bila najbolja odluka u njezinom životu. Luka, rekla je kad su se rastali. Da, prvi projekt našeg partnerstva. Što? Ana je pokazala prema gradu. Spašavački centar za djecu, negdje gdje se mladi ljudi mogu naučiti plivanje, sigurnost, možda čak pronaći drugačiji put od onog što im društvo nudi. Luka se nasmijao. Savršen prvi projekt. I Luka, da, više letenja u avionima koji se mogu srušiti. Luka se nasmijao. Dogovorno, držat ću noge čvrsto na zemlji. I na brodovima, rekao je Luka, ljubeći je ponovno. 3 mjeseca kasnije. Ana i Luka uspješno su otvorili svoj prvi spašavački centar u Makarskoj. Djeca iz lokalnih naselja učila su plivanje, sigurnost i mnogi od njih našli su novi smjer u luci koji se razlikovao od čovjeka kakav je nekad bio. Broj djece koja dolaze svaki dan se udvostručio, rekla je Ana gledajući izvještaje. I Marko kaže da je lokalni kriminal pao za 15%, dodao je Luka. Kad mladi ljudi imaju pozitivnu opciju, ali njihova proslava je prekinuta kad je Marko utrčao u njihovu kancelariju. Šefe, imamo problem, rekao je jedva dišući. Kakav problem? Pitao je Luka. Dragan Marić je mrtav. Ana je osjetila hladan strah. Što se dogodilo? Ubijen sinoć u Zagrebu, rekao je Marko. Profesionalni posao. I, da, ostavili su poruku. Marko je preda čisti listak papira. Čistim rukopisom bilo je napisano: Petković je jučer, žena koja ga štiti također. Ana je pročitala poruku 2 puta. Tko je to napisao? Ne znamo, rekao je Marko, ali tko god da jest, oni ne igraju igrice. Luka je uzeo poruku, proučio je. Ovo nije Draganov stil, niti stil njegove braće. Znači da je netko novi ušao u igru, rekao je Luka. Netko tko želi i mene i vas mrtve. Ana je osjetila poznatu situaciju, slično onoj kad je prvi put upoznala Luku. Što činimo? Prvo, pojačavamo sigurnost, rekao je Luka. Drugo, pokušavamo saznati tko su naši novi neprijatelji. I treće, pitala je Ana. Treće, nastavljamo ono što činimo, rekao je Luka čvrsto. Ne dopuštamo strahu da uništi ono što smo izgradili. Ali Ana je mogla vidjeti zabrinutost u Lukinim očima. Ovaj novi neprijatelj djelovao je drugačije, opasniji, nepredvidljiviji. Telefon je zazvonio. Nepoznat broj. Ana Pavlović? Da. Spasili ste pogrešnog čovjeka.
Ana je osjetila kako joj srce snažno kuca. Tko ste vi? Netko tko vjeruje da je Luka Petković trebao davno biti mrtav. Što hoćete? Pravdu, rekao je glas hladno. Luka Petković je uništio mnoge živote. Sada ću uništiti njegov. Kako? Počevši s onime što mu je najvažnije. Vama. Poziv je završen. Ana je pogledala Luku. Problem je veći nego što smo mislili. Što su rekli? Ana je ponovila razgovor. Lukino lice je postalo sve mračnije sa svakom riječi. Ana, rekao je Luka konačno, možda je vrijeme da se odvojim od vas. Što? Ako ostajanje sa mnom vas stavlja u opasnost. Stop, prekinula je Ana čvrsto. O ovome smo razgovarali. Partneri ne napuštaju jedan drugog kad stvari postanu teške. Ali Ana, ne, rekla je Ana. Ako netko želi povrijediti vas kroz mene, to znači da me vide kao snagu. Neću se odreći naše snage. Marko se nasmijao. Šefe, rekao sam da je ona opasna. Rekao si, rekao je Luka gledajući Anu s ponosom i zabrinutošću. Ali Ana, ovaj put će možda biti drugačije. Ovaj neprijatelj izgleda više osobno. Sve je osobno kad je ljubav umiješana, rekla je Ana. I otvorili smo previše toga zajedno da se sada predamo. Luka je uzeo njezine ruke. Ana, želim da budete sigurni više od svega. I ja želim da budete živi više od svega, rekla je Ana. Tako da ćemo čuvati jedan drugog. Kako? Ana je pogledala planove za njihov drugi spašavački centar, na fotografije na zidu koje prikazuju djecu kojoj su pomogli, na život koji su izgradili zajedno. Tako da budemo pametniji od naših neprijatelja, rekla je Ana. Tako da koristimo sve što smo naučili i tako da se sjećamo da je ljubav jača od mržnje, čak i kad je mržnja naoružana i opasna. Posebno tada, rekla je Ana. Luka je poljubio njezine ruke. U redu, ali ovaj put igramo pažljivo. Dogovorno, rekla je Ana. Ali igramo za pobjedu. Što znači da nas poznaju dovoljno dobro da nas povrijede, dodala je Ana. Ali identifikacija je došla iz neočekivanog izvora. Mali dječak po imenu Tomislav prišao je Ani nakon treninga plivanja. Gospođo Ana, rekao je tiho, možda znam tko pravi probleme. Što misliš pod tim, Tomislave? Moj ujak je došao u grad prošlog mjeseca, rekao je dijete. Stalno postavlja pitanja o gospodinu Luci i čuo sam ga na telefonu. Ana je osjetila nagli nalet adrenalina. Što si čuo? Rekao je da je gospodin Luka ubio njegovog brata davno i da će to platiti. Ana je odmah pozvala Luku. U roku od sat vremena oni su identificirali neprijatelja. Nikola Stojanović, brat čovjeka kojeg je Luka ubio u samoobrani 8 godina ranije. Nikola je bio u zatvoru, objasnio je Marko. Nedavno pušten. Čini se da je te godine proveo planirajući osvetu. I što je njegov plan? Pitala je Ana. Uništiti sve do čega Luci drži, rekao je Marko. Počevši s vama. Te noći Ana je donijela odluku koja je promijenila sve. Luka, rekla je, vrijeme je za konačni obračun. Što mislite? Mislim da možemo završiti ovo isto kako je počelo, rekla je Ana. Sa spašavanjem, ne razumijem. Ana je objasnila svoj plan. Bio je rizičan, možda samoubojnički, ali možda je mogao uspjeti. Ana, ne mogu dopustiti. Ne dopuštaš ništa, prekinula je Ana. Govorim ti što ćemo raditi. Sljedećeg jutra Ana je sama otišla na susret s Nikolom Stojanovićem na određenu lokaciju, Litica koja gleda preko mora gdje je njezina avantura s Lukom počela. Nikola je bio tamo, čekao je. Čovjek srednjih godina s umornim očima i 10 godina mržnje. Vi morate biti Ana Pavlović, rekao je. Jesam. Žena koja je spasila ubojicu. Spasila sam čovjeka koji je trebao pomoć, ispravila je Ana. Luka Petković je ubio mog brata. Vaš brat je pokušao ubiti nedužne ljude, rekla je Ana. Luka se branio. Tako se ja ne sjećam. Sjećanje može biti varljivo, rekla je Ana. Posebno kad je zamučeno bolom.
Nikola je pokazao pištolj. Gdje je Petković? Dolazi, rekla je Ana, ali prvo želim vam reći nešto. Što? Vaš nećak Tomislav uči plivanje u našem centru. Nikola se iznenadio. Tomislav? Slatko dijete. Rekao mi je da je njegov ujak dobar čovjek koji ga voli. Što je vaš cilj? Ana je pokazala prema moru. Moj cilj je da Tomislav nije znao plivati kad je počeo dolaziti k nama. Sada može spasiti sebe ako padne u vodu. I ponekad je pomaganje nekome da preživi važnije od kažnjavanja nekoga za prošle greške. Nikola je malo spustio pištolj. Mislite da trebam oprostiti Petkoviću? Mislim da trebate pitati sebe što bi vaš brat htio, rekla je Ana. Bi li htio da njegova smrt uništi više života? Ili bi htio da njegov nećak odraste siguran i jak? Duga pauza. Zatim koraci iza njih. Luka, stigao sam kako je obećao. Nikola, rekao je Luka jednostavno. Luka, žao mi je zbog vašeg brata. Jeste li? Da, rekao je Luka bez okljevanja. Žalim tu noć već 8 godina. Ali biste to ponovili? Da zaštitim nedužne ljude. Da, učinio bih. Nikola je ponovno podigao pištolj, ali Ana je stala između njih. Nikola, rekla je, ako ubijete Luku, gdje to završava? Netko će htjeti osvetu za njega, zatim osvetu za tu osobu. Kad se to zaustavlja? Kad se izvrši pravda. Pravda? Ana se gorko nasmijala. Je li pravda da vaš nećak odrasta bez ujaka jer ste u zatvoru? Je li pravda uništavanje programa koji pomaže djeci da nauče preživjeti? Nikola je oklijevao. Vaš brat je mrtav, nastavila je Ana. Ništa to neće promijeniti, ali možete odabrati što se dogoditi sljedeće. Možete odabrati vodi li njegova smrt k više smrti ili vodi li k životu. Kako? Pomozite nam, rekla je Ana. Pomozite nam održati djecu sigurnoma. Pomozite nam dati im alternativu nasilju. Počastite svog brata stvaranjem nečeg pozitivnog. Nikola je pogledao između Ane i Luke. Želite da radim s čovjekom koji je ubio mog brata. Želim da radite s čovjekom koji je naučio iz svojih grešaka, rekla je Ana. Čovjekom koji želi izgraditi nešto bolje. Nikola je polako spustio pištolj. Ne znam mogu li. Pokušajte, rekla je Ana. Samo pokušajte. 3 mjeseca kasnije, Nikola Stojanović je volonter instruktor u drugom spašavačkom centru Ane i Luke. Tomislav je njegov najentuzijastičniji učenik. Ana i Luka sjedili su na plaži gledajući zalazak sunca, slično onom gdje im je priča počela. Mislite li da je Nikola stvarno oprostio, ne pitao je Luka. Oprašanje je proces, rekla je Ana, ali on pokušava. To je dovoljno za početak. Volim te, Ana Pavlović. I ja tebe volim, Luka Petković. Dok su se ljubi ili... Ana je razmišljala o tome kako je jedan impulzivni čin spašavanja promijenio ne samo njezin život, već i nebrojene druge. Ponekad, mislila je, najbolji završeci su oni koji pokazuju kako iz najvećih katastrofa mogu doći najveće nade. Njihova priča počela je slomljenim avionom i skoro utapanjem. Nastavila se ljubavlju koja je nadišla strah. I trajaće jer su naučili da je spašavanje od vode, od nasilja, od prošlosti uvijek moguće za one dovoljno hrabre da posegnu.